mwenda tondu nitwiraga gia kuria gia kunywa no heaga ona gia kwihumba niwe uheire no muoyo etha njuke tuterebe giterani giki o kuria tukaumirira hallelujah no tondu tukaumirira kundu kwega akiriguo good to see ayo nawe nwe thamba ndare ndaikuru ndare kugeithia muikarie ndiragera kwa Jose ana no ajetie kwa customer irio karibu sana. Asante sana. Good to see you. Yeah, thank you very much. I am so ready for you this week. Yes. You know this week. Yes. Is my birthday week. Oh, really? Yeah. It's just about I'll tell you where. Oh. But what I know. Yes. The party. Yes. Will be in Kigali. Yes, Rwanda. Hotel Paramount. Yes. Paramount Hotel Kigali, Rwanda. Yes. That I know. My birthday week. Yes. So I'm feeling so young. Yeah. I am feeling so stressless. Excited. I am feeling so hippie and sexy. Oh, hallelujah. Tondu wiki ino ni akunjiguira anyongerere mwaka. Oh, amen. Na ni nguingira ndina thayo muingi. Amen. Na ndeki hapo ndimwene ni Ngai nitakutumikia na nitatumikia hawa watu wako. Amen. Mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Hivyo hivyo. Hallelujah. Arabu twarikia birthday ndona ni urathie ciaro. Who is ready to travel? Joka hau thutha. Icio iratwarana na kabagara hapa. Ni God. Yes. Dere 001. Good morning, conductor 002. Good morning. Where is Dere 002? Yes. Coming out very well. Oh yeah. Yeah. Hi Dere. Nawaja ndara fitire munyaka. Ere time we onaga nguo yaroga para. Yes. Mundu tare nguo. Ne modrome ukariwo ngororako. Ngari kene yacomoka. Yes. Enayo. Kenyoni. Shweshwe. Kewi kila kitu. Ndara fitire idaro. Wewe ndara 002. Eyes on the ball. Oh, yes. Yeah. How was your weekend, sweetie? My weekend was great. Up and down, nini. No, dirari na weekend jega mono. Ona yakwera rihoreru. Ndiratindire gugu. Getha nguo. Ya gugekira on my birthday. Yes. And I like Pinterest. Yes. Karibu, are you guys ready for job? Yes, we are ready. Tuabeto nyua shai wa LNT. Shai wa LNT. No dress ile tuabeto thonge me gegado. Tuabeto lia savasi. Mikorogo. Let me tell you muciari. Tiga kugahe mwana wako arahetukire. Ateragire grade max ya gashigana. Agare na C1 kana ni C8 kana ni C8. Atere mwana ucio etiro turukana. Na reto icio tutire ndotore na nituguciaria muno. No ginya. Agetirwo ku. Abohone sweetie. Abori ohone. Bareria mundu muhone. Kabori mukorogo. Wa raha premium ngano. Riu ugithire ukungengana kuria na system. Yes. Agana poto, agana headmistress na headmaster na ciathire ikurukire. We muhonu. Rugari umaganda. Ona hakiri. Tobe tokerie brain. Yes. You must feed your brain. Yes. For you to be sober. Materevare mevaravara. Wabe wegagure. Orie ohone omepa. Anike ona akikope ihurite. Madere makiria. So that you focus. Tabore mokorogo wa Joy Millers Limited. Raha Premium Super Extra Premium Flour. Amen. Oyo ni original. Haha ni okuria kaimati. Yes. Mimi napenda kaimati. Amen. Dauga yemen. Oh, amen. Anastasia kido. Niko amen yo mako. Ne yeman. Kure kaimati. Ne kore kindo gikoto idathi. Weringe cabaci. Bara ndithiaga andu ahotu. Acha. Oria Jesse. Cia ba kore irio cia mekebe.
Cikoma Mikebe itu ni cabaci na mandathi maku makwa Raha Premium. Wewe wendete kuria kanyamũ rĩ, rĩa ngima ya mũraro, ya kabagara, kana mwĩvoko, wathi supermarket, wathi retail, wathi gwa Sam West, wathi kwa wa maitha wa Quickmart, waingira Carrefour, waingira Chidanana, ona waingira gũkũ tũgathi kũretwo Takoma Ciaro Korea Rukinya International no igwa Korea ne Lakewood yes kone tugakorwo tugicanja Leke mutakirite date What are you waiting? Ne otuohete tondu ri uragia na nyamu itagwo passport Kai kotha riu ati ona ndurikinya na gibande riu cheki kogo na Rwanda twatuikite no uthie na gibande kiha gibande ri ngendia kana ito wanu ngiendaniria Uria ndendeirie ndaranyitĩka Matumwethete roho ahuiru baro handĩtwo gwaku umenye niĩ tũhiana ũguo nĩguo tũgũgĩcanjamũka na roho no wega gũkwĩra wakĩhũna rĩ ciana resort nĩ ciumĩte hena ciana ndatũmĩrwo na nĩ ndakena mũno imwe ciako irathomagĩra Alliance Girls yes imwe kore gwetagwo Chalks B minor A minor C plus yes. A au niho turathakira ona he kairitu kange twatwarire kuno akaririkana twacangire na remember ne rwathi A minus wow you know kagethi kore Alliance Girls tukire hafidhi ngima tugacokeria ngai ngatho riu acio ndirenda gutwarana nao acio ni ndirametha cukuru ona matigatinda makigia mathi kuria Mount Kenya University tondu niyo the leading chartered university area iheanaga githomo gia gikiro kia iguru guku East Africa riu grade icio cikuma ona mutigo korwo na stress ati ni tucange guku kameme-ini aca guku ni mukuheo help na marihi ni makahora pole yes. na nigukorwo na help ni ugikorwo no kiruta tu maundu twa online ugathomera kuria Mount Kenya University mena branches kodo na kodo no uthome full time part time distance learning kana ginya school based na marakwira intakes ni irathi na mbere cia January wenda kuingira kuria PhD certificates masters bachelors diploma certs name it horana beno 0709 153 000 0709 153 000 Victoria Shine. Ni LNT. Tamu sana. Yes, good morning. Yeah, good to see you. To see your help. Dauga help. Help. Ni gobo cia guthoma. Hivo. Yes. Yeah, dikata na kaoru. My weekend has been phenomenous. Oh. Good to hear. Good to know that tukionete toro. It has been a long weekend. My God. Ndauma na ikurure. Na niguo ni ngomete wega kabatawe. Mwathani. Ndauma kuria kwa Jimmy achoma baita na iruga gwake. Tugikiaragia hau utuku. Tukionire toro. Ithuothe. Gai. Gotire mundu wanire toro. Haya. No mwanake ogwetwo Darren Jason Watkins Kenya. Ni umui? Uriko? Darren Watkins. Ni jo show speed. Newe. Ucio. Etagwo show speed. Ucio Adrian aramumenya. Goko. Ruo ndu omo maketi ri. Adrian arauga bange uria guthie cukuru yao. Amaririe. Niguo kura. Ni arariria ciana muno. No riu ni ndimuonire mukuru kwa Njenga. Ndona riu ucio ona gutengerania nake. Aikuria kwa faida mbuto tingimukinyira. No ni ngwaria na itumbe. Kana no makire makihote uria mwana ngikimwona haya ni agoko ona kira kimu makirie ri ni andu megutinda makigweta munene wa bururi nyamu-ini ciake magekira hashtag ati munene athie riu amaka oria who is Rata Ona ndoe kinya munene wa bururi who is Rata why must he go where is he going in the house who is the CS who is Mayano who is Mayano where are they going
Tora tutinaona. Riu tuikaritio hau ri. Ni nake wa munyoro. Our own. Riu ni kiguku. Ni araretie maundu mararehire thigithigi muno. Arauga kigina giki kiheanagwo ri. Kiheanagwo everywhere. No Northern Eastern maheo kigina kiao ri. Moka gwaka skyscraper Isiri. Na mikawa menene no ndanagweta oka nau athuri acio acumari ri maramakio ni horo ucio muno marambia kwiyuga mwe marana munyoro na twetekete murani uthi undu ataramenya riu turi hau ri tuikarite uguo ri ni ndirandira maundu ma maciaca ni manogirie tikarite uguo ri ndirona ndeto cihiuhitie guku nenda-ini ndiracibuata kahora ndiracithondeka cie thenema mwathani are you ready for cinema? Wow, tutirega thinema Gai. Right on. Karibu mtazamaji, msikilizaji. Sinema yenyewe imeandaliwa hapa jijini Nairobi. Nairobi ukipenda zaidi vitongoji duni za Kangemi. Right on. Makosha. Sinema yenyewe. Kwa title inaitwa Mission Impossible. Kumbuka msikilizaji, mtazamaji, starring Akufangi. Tunamuona pale starring akikuingilia kwa jina ukipenda zaidi ni Jezebel. Into bracket Kaswiti. Love emoji, chama chake ni cha DSPP. Mtazamaji, msikilizaji, kumbuka huyu kipenda zaidi Kaswiti ama Jezebel amekuwa akitafutwa na pande zote. Makosha anatafutwa na nani? Tunamuona pale na kuingilia ukipenda zaidi ni Bathsheba. Mission ni kumutambaliza. Tunamuona pale anafungua kiosk na anaekelea chai. Anaweka kuni, anajaza maji, anaanza kuichemsha. Title ni Mission Impossible. Issue kubwa hapa mtazamaji, msikilizaji, ni kumsambaratisha ukipenda zaidi Kaswiti Ketu. Makosa. Anakuja na kusema ya kwamba mkimuona huyu Kaswiti, huyu ni Jezebel. Kwa nini? Kwa sababu kitu ya kwanza, huyu inasemekana ya kwamba yeye kazi zote ni yeye anachukua. Huyu anasumbua zaidi wafanyikazi. Wakienda kulipisha kazi anachukua pesa yote, alafu sasa anajifanya yeye ndiye mdosi. Inasemekana huyu Jezebel anatembeaga na wanaume wote wadosi. Kumbuka mtazamaji, msikilizaji, hizi ni kuni ambazo zinaongezwa pale ndio chai ichemke ikunywiwe. Inasemekana Jezebel anatembea tu na wanaume wa wenyewe wale wadosi. Swali ni je, makosa iko wapi? Kumbuka pia yeye mwenye kuweka chai pale ukipenda Bathsheba, pia yeye anaonekananga na wanaume wadosi. Wadosi wa kutoka nchi za Ulaya. Maprezo wa hapa na pale. Sasa chai ikifika pale ni upande wa pale Jezebel mwenyewe akiwa na wanaume kuna shida, lakini yeye akiwa nao hamna shida. Inasemekana Jezebel yeye mwenyewe anaenda kule kutafuta kazi ya unga, lakini pia pande ile mwingine pia tunamuona kazi ya unga pia. Okay. Baadhi ya koroka hivi. Vile aliendelea kuweka kuni
kuweka hizi ile kuni pale ndio chai chamke wa Kenya waikunywe. Makosha. Wa Kenya wakakataa kukunywa ile chai. Wakakimbia pale na kupiga ile sufuria mateke, kutoa zile kuni na kuagusha huirubaru. Chai ilikuwa imehagirwa na huirubaru. Chai kuangushwa, tukaona maajabu. Ndani ya ile chai mlikuwa na suruari mabaika. Kumbuka hizi zote zinawekangwa kwa chang'aa ndio ishike. Kumbuka mtazamaji, msikilizaji, mimi kama DJ na kuruanga raw intelligence. Tukakuja kuona huyu hayuko peke yake. Huyu Bathsheba ukipenda zaidi ni mouthpiece. Kuna mtu ambaye anamtuma. Sasa swali ni kubwa, je, anatumwa na nani kumsambaratisha Kaswiti? Ni serikali ama ni nani? Mtazamaji, msikilizaji, naenda kuhanga part 2. Kwa sababu lazima tuseme mission impossible. Chai iliwekelewa lakini tukaimwaga. Ni kama Bathsheba hapati usingizi kamwe, anaota na Jezebel. Kumbuka Jezebel ilikubandikwa ni Kaswiti. Kipenda zaidi chama ni DSPP, ni Dr. Kaswiti People's Party. Na tukisambaratisha sinema, kumbuka ukianza kupaa maadui wanakuwa wengi. Harume atogune odereda. Inasemekana ya kwamba Jezebel anatembeaga na wanaume wako na mabibi ambao wako na mapesa. Anatembeaga na wanaume ambao wako na mapesa. Na makampuni pia anang'ang'ana na zile kubwa na kustua wafanyikazi. Anastuaga wafanyikazi sana ambao wameandikwa na wao. Na mshahara ikitoka inaingia kwa akaunti yake, halafu anatulipa anawalipa. Na hujanilipa Disemba. Niweke yangu ya Disemba. Baka ya bwana mzee ana pesa. Yote. Kumbuka anatembeaga na wanaume wazee ambao wako na mali. Iji wa Munyoro. Naye upande mwingine mwenye alikuwa amehagira chai pia tunamuonanga kule kwenye mitandao. Form ni ile, hata yeye kwanza ako mbele kabisa sababu ni madege. Lakini pia Kaswiti wetu anaendaga na helikopta. Wanasidana. Watatoa wimbo ile inaitwa kuna ile wimbo ambao inaitwa dege ituneje. Sasa swali ambalo tunajiuliza sisi kama wasikilizaji, watazamaji, tukijiangalilia tunajiuliza, je, nani anamtuma Bathsheba? Ni nani ambaye anamtuma? Hii huyu barua ambaye alikuwa ameekelea nayo chai. Ni ya nani? Ni ya rangi gani? Nadagikemwe
Mathaa ukimenyithio ni Revision na KCB. Save Besha na KCB Gold Saving Account. Wehotanira school fees, family holiday, trip ya kwirorera 2026 Safari Rally. Ona kana grand prize ya nyoba 1 bedroom Korea 3 city ruguru wa Unity Homes. Ona kana nuthu milioni thini wa money market fund yaku. Revision na KCB. For people, for better. Mawatho na mitaratara kurumirirwo. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Muigi. We appreciate the fact that CBE has come to us because we feel that CBC is an area that we started way back. Hata hao ndo wamepiga mama mwingine hapa na mchele. Kuna mtoto hata mmoja tumevuza. Na kuna polisi hapa ameni-threaten, ameniambia ameni-mark. Shida nimenileta hapa. Huyu mtoto anafaa kuenda hiyo grade 8 but bado ako kwa grade 7 kwa sababu hakuna darasa ya kuenda. The government was shaken by GNC and we got into this government through the back door, through the window. Ndirenda kumwira okianyithite mbeca na guoko cia barabara ya Gikondi na okianyithite mbeca na guoko cia barabara ya Kaheti. Oma weigiririku no shaba. Ni seseni yaku ya kimerera Kameme Kayuka Muigi gikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 5 njitagwo Mwaura wa Jiko. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni akomithitie thirikari akiuga niyo iratuma mikora kumutharikira micemano-ini yake. Rigathi arauga president ni akuranite ni aregetwo gitaru-ini kia Mount Kenya na uguo muoroto wake ni kugayukania gitaru giki maita matatu arongoreirie Kiambu ikarie aturanie Mount Kenya East road na West. Roho ningi ni augite ona maofitha ha borithi ni marahuthirwo guthararia micemanio yake. Riu ni ngoretwo ngiruta wira munene muno wa guthiuruka kwira andu aitu matigetikire kugayukanio na magayukanio ni twathira tukanjagio ta mai matheru. Uhoro ucio niguo William Ruto na Kimani wa Ichung'wa na aria angi matarenda njike tondu ni moi ruriri ruru ni uthikagiriria makauga mundu uyu ndakarekwo aririe andu tondu andu aya ni mamwendete na ni mamuthikagiriria na Rigathi wa Gachagua arekwo athiuruke kuri andu mai ruriri ruru ni rukunyitana na rutingayukana. Riu ngoretwo ngikihitwo kathia twina andu akwa tukahurwo nginya bara ya mwiri gatonye mikora igacario ikaheo mbeca ikarugamirwo ni borithi ihure na ihure andu akwa na ihure andu aria mokite guthikiriria ati riu tukinyite handu ati borithi na mikorero kaginya kanitha-ini thiini ni undu ucio niguo tumagirie na tukagega ati mikora iroka nginya kanitha thiini. Ihinda-ini roreu ene ngari ni mahetwo mukana wa gukomborithia ngari ciao cia gukua mikora iria irakomborwo ni ateti guthii gutharikira micemanio ya ateti akiheana ngerekano na muthenya wa ira mucemanio-ini wa Gatundu. Gwenda kwariria ene sako ndimere atiriri mwina munyaka muno na mucokerie Ngai wanyu thayu. Ngari icio makiria 20 irakomboretwo iratigirie ndeka 2-3 ciothe icinu ni andu a Gatundu. Riu we watuma ngari yaku ithie icinu na ni irathukirio muno ngari icio no nie ni njoya andu acia sako matiroi ati ngari icio ikomboretwo ndi irakomboretwo kuma Thika ni ngari cing'ang'a matiroi na maririte muno tondu makijarĩtie matiroi ati ngari ciao irakomborwo itware mikoreka huri andu. Riu ngwenda kwira ene sako nene matatu athiriri riboti nino ira ndinayo kuma kwi ruriri iria ndaire nginyita utuku mugima na ndimatangathire umuthi mamenye mwanengera mikora ngari yanyu ithie kahuri andu ngari yaku ya gucoka ndukanorie. Uho ni augite ndegwitikira kuguoyohio ni mundu na micemanio yake yothe iria abangite no egutabania. Gutiri mucemanio utagwikwo guria na Ikuru ri muthuri wa Susan arandumeire message hwae aranjira tugerie guthie na Ikuru ha message na ningukenengera borithi andu na Ikuru maranjirire tuke maranjira mundu wetagwo Mburu akoretwo akiuga tutiguthie na Ikuru tukwanjiriria mai mahiu tuthie Naivasha tuthie Gilgil tuthie Kikopei tuthie Baruk turikithie na Ikuru tukire muthenya ucio ungi tuthie Njoro tuthie Warubaga tuthie Moro tumeho tuthie Bahati tuthie Thubukia mweri uroka ngathie na Ikuru thiku 3 andu na Ikuru manjiri oka
twetayari gutire mundu kangithia tweka mshamanio uria guguthie guko gikuyu tuko akoretwo akiuga ndigakinya gikuyu anakene maranjaririe wae kuma kuria ruthigiti kuma gikambura kuma gikuyu taoni maranjira uka Romereri orodo mwena atongoria kiama kia UDA ni marutite mahetia kiama giki kumana na magesha maria maronekanire hindi iria ithurano cia atongoria a kiama giki a matura ciratabanagio makiaria thutha wa mihango ino gutirihwo amemba ya maugite kuri na ceceni itarari na macini ona kana maratathi ma wikia wa kura na ingi igatukania maritwa ma amemba orodo mwena hitahitaniri ya iturwa ngurani mwenene wake mũmbunge wa gicigo kia Naikuru ya irathiro David Gikaria akauga mahitia kanaka akaruta mahitia urugamiriri wa kiama giki akiuga ndurari na mifango miega no rujumbe no ri gatonjeri MP ne mamitiganirie Kuna matatizo ambayo imetokea. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuchelewa kwa kufungua vituo. Baada ya kufungua vituo ikawa tena watu kutoka kwa UDA office hawajafika on time. Kwa hivyo kama ilianza itakata kuanza saa 1, wamekuja saa 3 ama saa 4. Ya tatu ni kama hiyo ya unakuta kituo Langalanga primary haikuorodheshwa kwa wale watu wanatakana kupiga kura. Na yetu watu ya Langalanga wako na haki ya kufanya nini? Ya kuchagua watu yao, na tutauliza secretariat ya UDA. Kuna matatizo ambaye kidogo ni lazima UDA secretariat. Zile changamoto tumepata kwa kupiga kura leo, ile kitu ya kupiga kura haikufanya kazi. Sio hivyo peke yake, unakuta mtu alichagua kuwa youth, ama unakuta mzee alichagua kwenda professional, anajikuta kwa lista akiwa ni youth, hawezi kuwakilisha vijana. Gogena kuha bunge kiama-ini kia UDA mwena wa Kiambu maugite kiama kiu kiri na mayo gitaro-ini giki gia gatagati ga bururi ta uria Rose Mwangi aratumenyithia. Abunge acio aria ni Arisi Ng'ang'a wa Thika, Ng'ang'a King'ara wa Ruiru makiariria kundu gutiganite mihango-ini ya ithurano cia kiama kiu iria iratirihirwo muthia-ini wa kiumia matariirie kiama kia UDA no kio kiri na mayo gitaro-ini gia gatagati na kuria Arisi augite andu aria marakoretwo magikia ihoya ria guthurwo ta arugamiriri kiama-ini kiu mwena wa Kiambu marari 30,000. Ronine guku gwitu Kiambu County andu aria othe maracokirie maratathi ya kuga ni marenda guthurwo me candidate marari andu 30,000. Guku gwitu Thika andu othe maracokirie maratathi ni marenda guthurwo na kiama kia UDA ni andu 2,500. Ni kuonania ingiuga muthenya wa muthire reke andu othe mathurwo aria andu makwenda mathurwo ni ndakorwo ndathurana kuria gwitagwo Kimosho ni murona karaga kwa rangi toima haha twerekeire ward level, toima ward level twerekeire constituency level, toima constituency level twerekeire county level, toima county level niguo tuguthi guthura atongoria itu a national. Hau kabere-ini turakoragwo na andu interim ni kuga andu matathuritwo ni mundu marambite kura marugamirire office icio no rukuma muthenya wa muthi toka guthura aria marirugagira office mahetwo mandate ni wana UDA. Hii mimi nisema bado chama cha UDA bado ni maarufu kama, kwa sababu kama hakingekuwa na hizo wageni hawangenikubali niwe hapa, hata nyinyi hamngekuwa nafasi ya kuwa hapa. Na mambo haya tulia kidogo, na mambo haya yanafanyika katika eneo bunge lote la Ruiru. Na unajua oho King'ara ongereire gicigo bunge kia Ruiru githiete na mbere na kuongerereka hari namba ya aikia kura katika Kenya nzima. Eneo bunge lililo na watu wengi, hata wapiga kura ni Ruiru. Sasa tuko karibu watu 1,000,000 wapiga kura hapa. Sasa tuko tunaelekea 1,180, na tukiunganisha wale wamejisajili hivi karibuni tayari tumefika wapiga kura 200,000. Kwa hivyo in fact ni kama county hareo kaundu ko mugenda anene akia makana ya mutongoria akia mama menyati thenya wa muthi ni tukumirite na njira nene na tukumirite rucini tene muno rezo githiro kwambiriria thaa 3 no ni kugiire na hitirafu duka ni Ministry of Transport ni gia cerero ni ameme kauka muigithika jetagwo Rose wa Mwangi. Na ripoti ya Rose wa Mwangi ni atutirihira mohoro maitu ma thaa 5 mangi mari gukinyira cihanda thaa 6 jetagwo Mwaura wa Jiko. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayoka Muigi. Ugikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro, hura thimu namba 0704 111 555.
Mwago wa Kameme Kayuka Muigi ne wongereirwo ugakindirwo hinya maita mana makiria arahoka sachamuka kwigagara homoka otafarira ne yongere hinya maita mana makiria arahoka na gatonyo wa Bogwe Men hinashara hinyatha inya sachamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gavemba tha inya hinyatha inyanya kwigagara na gafaile Dennis na goni wa Voita tha inyanya hinya thinashara homoka na Man Simon na Kata thinashara hinya tha inya utuku Kameme Kayuka Muigi Dose ya Mwago leo ni 4 times stronger. Right, dozi ya Mwago ni 4 times stronger. Na guko ni gwa Kameme Kayuka Muigi tugithi na mbere na gucanjamuka ni gatho. A very good morning. Mathaa maya nĩnjũĩ anytime wakiri nĩ agũkorwo agĩũka kana mawakiri tu nĩ magũkorwo magĩũka nĩgetha tũkorwo tũkĩnorwo kĩwatho na niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na rigetwo Chef Gathemba the team star. Thank you so much. Nĩ gũtũthikĩrĩria wewe gũkũ Kenya na kũrana Kenya. Asante. Arĩa metagwo online. Thank you so much. Tunawaona, tunawapenda zaidi. Karibu. Tũgacokereria twambe tũrehe mbiru ciganona. Na nĩ njũĩ maũndũ nĩ mega, we ũrahota gũtũthikĩrĩria nĩ ngatho, we ũtarahota gũtũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. God bless you so much. No nĩ njũĩ nĩ wĩbangĩte nĩgetha ũkorwo kĩnoro kĩwatho the first tabarĩra ya kũnorwo kĩwatho in 2026. In 2026. Wow. Kabisa. Ici nĩwe ũreyoeire. Ici rĩ. Nguo. Nĩ ũratũigĩra nguo citũ. Very smart. Thank you, Maga. Wajo seka ya mũrathime. Very smart. Dinari ho naki. Na to ici nĩ ũkuona wiki ĩno ũrĩa ngũrũria. Aya. Nĩ woka na cia gũgathiĩ Rũraya kũrĩa Kigali. Cia birthday yaku. You will see dust and fire. I'm telling you. Utajua mimi ni Kenyonyo. Kidogo. Nikiwaingilia hiyo Kigali. Utatuingilia. Pale Paramount Plaza. Mtajua mimi sio mchezo. Hii chai mnajaribu kuisambaratisha. Hamtatoboa. Mpaka yako inasambaratishwa. Wamejaribu mara kadhaa. Kusambaratisha hii chai. Oh no. Lakini nakuambia hawawezi. Kwa sababu hii chai iliumbwa na Mungu. Akaiweka pale. Kwa hivyo hata mkijaribu hapa na pale kina Bethsheba ChatGPT inaitangwa nini? ChatGPTQ. I don't know. ChatGPT. Chat LGBTQ. Naitangwa? Ni maũndũ maoni na indi ndimenya. Ndimenya nagia hii ChatGPT. ChatGPT. Ndimenya nagia. Kigali na kuingilia mimi. Hapana machezo. Na nguo za kuextort. Nguo nipepewa pale na my Joseph Smartwear. Hujalipia. Hizi sijalipia hata shilingi. Lakini watu wana complain wanasema tafadhali achilia mishahara yao. Wazadi. Makosa imefanyika. Thank you guy. Edisio the thank you guy. Ngai wa Kiruba ni ngai mwega. Cooperative maratwĩra atia? Cooperative maratwĩra ngai wa Kiruba sawa. Kwati wako mondo. Ngai mwega. Rĩu makauga atia cooperative nĩ metĩkĩranĩtie na ngai wako. Bio marauga ngai wa Kiruba sawa. Nĩ marenda kũhe wĩra ndĩmagathĩrĩri kũrĩa mĩtambo-inĩ yakwa. Kwa tuĩka nĩ ũgũthiĩ wambia kũrĩ handũ a cop. Wathi wamenyana na CEO misara ya cop. Ndĩ mũĩ nĩ mũrata wako etagwo Mũriũki. Aya. Ani Arabia. Muno. No le hago pasar ole muno. Ni mukora kwa ngojiri. Ni brother do. Ni wito. Aya ona no family cianyu. Ni. Uguo ti ati yothe uramenyana nao ati ni andu uguo no nginya makorage ni anyu. Ni athuri itu aya. Ati no reiga ati cooperative. Rĩu maratwĩra atĩrĩrĩ cooperative bank maratwĩra ũtũmĩre cop visa card yaku ũmĩhũthĩre kũrĩha harĩa handũ hothe hena cooperative bank POS ingĩria kandi hau wĩkĩre pin ũrĩhe hũthĩra cop visa card yaku
haria think toys ya Ruiru top notch fish ya Delview kuria Thika top notch fish ya Goigwa top notch fish ya Thika 1.7 launch haria Ruiru 2NK Ishero Karatina 2NK Ishero Nyiri na Rubis Kahawa West na nduraregwo on na kiriro rari hana kadi ya cooperative na toguo tu ni ukwihotanira iheo nyingi itiganite wona wahuthira cop visa card ndugakigie kio getha cash kana change pay easy pay smart pay with cop visa. Very good. No wageithio ni Ken Java wa Kagoto ni my boss kuria Cabro City. Yale indo. Mono na ni akuhagira kuria Billboard anytime. Wow. Na ndira muthaithagia uke guku kwa Kameme. Akimurevia. No ndira tuhanane na ndira gwetha atumia mena indo. Adama. Yeni. Itia dama. Yenda mundu ungihe nyumba. Ndio yako ile kioneki gĩakwa kĩa mwaka ũyũ nĩ kũgĩa na mũciĩ. Wagĩtio mũtumia ũmwe wĩna indo ũngĩhe nyũmba. Rĩu akorona nĩ wene. Niĩ ndĩ na problem. Ta Rose Warranty. Ũrenda wene. Ni bata nĩ indo na akorwo wene niĩ ndĩ na problem. Ndĩrenda mũtumia mwega. Nĩkwenda mũcĩire. Ndĩ na problem bata nĩ nyũmba. Bata nĩ indo. Kenya veko. Ona mundu ta Wakarusi. Ona maki. Wazane nyumba. Kana jeri wa Petos. Kana wa Mogani. Ini. Wa Mogani akire hau na ikuru. Wandu ta wa Jose mundu yani ungeja kira mucii. Nyinukage gwakwa. Kuria ngurirwo. Kana jeki waka. Wakafaga. Andu ta acio kai matanyonaga. Bana bethagira athuri we wika. Igwazi kuneka gastesi. Athuri acio to makona atumia ao ri ndwirage atumia. Mutio ya gathemba. Takeni wa Java. Imagine nani raizi kainuka gwakwa. Ndagitheka muno Ken wa Java. Ni muthondeki wa Cabro. Na mavati na matofari. Metabweni ni kwenda jaki. Uriku. Ne kuhota kunjakira. Ni ndienda kugiana nie guku ni. Ndienda gwakirwo. Eshirwana imaskubwa. Hapana. Kwambia kugiana hau ndimutumire fea. Agukarodso. Enyabura wa Manyata. Ani ari indo. Ni akere were uga kugie biero Manyata. Ni. Ndo hangire to cio. Kana oyo wa ngiri. Mukai. Cha kore athi. Wagire mundu na tarati ndagi akane kunengera kandi ya kuriha nyumba. Meli wa weru sa. Ia ndenda kinya mundu ori wakite manyumba. Ejali wa uji. Aca. Tukugiana. Ndienda gwetio fea. Anga mutu ni uthirire wocuru. Ora agri. No cio agri. Kana gutore wa Paxmana. Kana Paxmana. Ni ucio kiriru mundu mwega muno ungijiga. Ora da hasaki. Ndenda nyumba. Tabia sigana. Ora ko ne milioni ta igiri. Ndi na proba tane kanyumba ndikira gwakwa oguo. Mugoka gukungenda ine mukoga ne ndagurirwo nyumba. Nyobulufeni. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe ya 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Ndo kwenda wa kanitha. Ni ndi na problem. Ndo kwenda ruta Reverend Beth Shege. Bado ndagihe nyumba. Vitiriza mamake. Haza. Korai dura. Dara kijariria ikiro.
Hau no tukugiana. Bado. Renda mundu wiganetie. Ona mundu wina cio already. Ndukiwe queen ucio waku wa thenema. Sorry. Ara turoga uramwita u. Bethsheba. Auta kuhagirira nyoka. Jethera mundu mumata ndita kuhagirirwo tugwini. Jethera mundu mundu wina indo. I want soft life. Utura guku ngenganaga gukira rucinde guka wira ri. Dige kuhe switi ure waku wa kuria keria Mo County. Ya do keria to fosho. Very beautiful girl. Engo ibada. Kodoro waku. Jethera andu already taru ya mucera na waya nyona guku kiria. Anyona mugicera na andu meido. Makari manene gundu guthecwo nginya ngari ngima. Rose warranty. Jerega kari muruga kari akwa ni messiest. Rose warranty. Nigithecwo ona ga vitsi gatheru ni ndina problem. Fatani ajere mathaa maria nda ngoro ndi muci. Ena muthe moreko. Fatani ga kari gatheru na mucie kundu ndeinukaga. Nekire CCTV uria wothe arenda. Acoka akaheaga kasi. Ai. Ndirona oyo cio waku akerea muthondeki thenema. Asa ndirenda tacio. Ndenda mundu wina indo. Kora thura. Eni. Niki uragithura. Tekere taru mundu kundu ta gliri. Mundu cio niki atigitie. Ena indo ciothe. Ona mucie ni akite. No kunduma. Na reba thiwe nyumba ria icio kimao. Ndenda mundu tukwambia kuhacu mitu. Ora mundu moti otunya na brand. Na manyata. Pana. Na odibet. Ndenda mundu already na brand. Please, aikora una ni urajigua. Wenda mouthpiece. No staki. Aikora una ni urajigua no wende kuiga mundu. Hene namba. Abole gafagara. Itonete mundu. Abole gafagara. Agore ndi muhunu. Kana kunengere suga cabi. Aca. Ucio no arahacu. Ni ndienda mundu arahacu. Tuture guku twethaga likes Facebook. Turi huo. Ikwata. Ndienda ma chat BTQ icio. Ndirenda mundu wina iganetie. Kenya begu he ngima. Ndie hone angire ndi muhunu. Na wambe ukorwo nginya wina passport. To no tuhingiririe twambe tuthie kuria tutware kabagara. Kabagara ni gakinyete kuria Seattle. USA Seattle. Kuria Rukinya International. Kuria Tacoma Way. Riu mundu uri uratuhold ni we. Ye. Nesi tukagicanjamuka na Stacy. Kiria ngiona wajie kwandika nuona ni mandiga. Aca no nginya jethe. Stacy. No nginya jethe. Wira. Mundu ucio ndanyendagira. No nginya jethe passport one njue nginya atumia na ndrenda no ndimakore Seattle. Aisa muthoni. Kana baubach. Meido. Yasema meido kweli. Ndio wala tindaga ndaini. Ni ndienda acio agwetha likes. Abole mutu. Mutu ni kabagara. Wao kuradi no ajige. Ari kurugagira ari. Adu mewira, onakewira. Ari rugare. Mwathani wakwa, ndireke ngwire. Heneke thoge hakiri kiongo kiega ri. Ohote gwetha kiria uretha ri. Na Ngai agutongoreria njata iyo yaku ya kunyita kindu kina cash. Kindu kiega. Baba ndongorie handu hena indo. Kana Purity ni mwendia wa maguta muno. Purity Macharia. Ndienda ucio ni arahacu. Ndienda mundu atinda akihacu. Maya nagirira online. Glow. Ndienda mundu kundu mawira.
Urenda hate. Angĩkorwo niĩ no rakiuga ndĩratinda na thuri atongu na ndĩ wĩra ndigĩkĩrĩ toro. Ngĩmenja. Waxing, kwanza kameka waxing bikini. What am I doing here? Tinda nging'eng'ana na macani ya korokoro. Ndienda mũndũ ũkũroka wĩra gũkũ ni. Korwo ndĩraroka na ndĩ mũiki. Ai niĩ ndirona. Rĩu no rĩu. Toga mama Sharin. Ũyũ wa mũnene wa bũrũri. Haiya. Tarage matumbe. Ndũrenda wĩra wothe. Ndienda wĩra. Ndienda gũtinda mũciĩ ndĩmwetereire. Jona TV. Netflix. Mũndũ tũtaratinda ana irio nĩ kuonda. Ai korwo nĩ tũrĩ mũciĩ ngĩeterera itonga ciakwa rĩ. Atĩ ndĩna trophy ya hanging the tree. Strongest hanging trees. Gladys Muthoni Njoroge. Hapana. Guinness Book of Record. We nĩ ũgũgĩetangĩrĩra. Twarĩkia nĩ ũkũnjĩra. Bore ngima. Ngima. Bore kabagara. Ndĩ nyume pa. Agire ndĩ mũnu. Kana kĩrĩa. Wa kĩrĩa etagwo ndũ. Wa mathogothani etagwo atĩa? Wa acawe. Kwenda inegeneni. Kwenda kũnegenerwo niĩ. Ona kono indo nĩ ndĩ na thayũ bado. Tukarakĩra nyoka. Niĩ ndiwenda ũgaunyambĩtie kwambĩkwo inegene. Hapana. I want soft life. Miaka rĩu ndĩ nayo thaa ici soft life. Soft landing. Bore kabagara. Takende ngima ũkĩre we ndĩ mũhũnu. Ndĩ tũkarĩa kabagara gaka kũrĩa Paramount Hotel Paramount. Kigali. Kũrĩa Kigali. Yes. Kigali Paramount Hotel. Yes. Ndĩrerwo andũ maura buku mĩoka kuma Goma. Kongo kuma Uganda, kuma Tanzania. Magoka gũka mũgithi edition kũrĩa Rwanda. Kigali Paramount tũkaroka kuona no nginya tũkarĩa kabagara twambe twanjie hau. Ngima ya kabagara. Ona akorwo nĩ tũgathi kuona gorilla. Gorilla. Ta ici cia mũtumia wĩra kũhũra thimũ. Okore gorilla icio. Ici cia Bethsheba. Tũkamba kũrĩa kabagara ithuĩ. Mbere nĩ raha premium. Kabagara. Na nĩ original. Super extra premium. Yes. Wathi duka-inĩ o yothe, wholesale o yothe, distributor o yothe, moiga wa ABC stores, kioski hau hakuja, ũgatekera kũrĩa mũtu wa ngima wa kabagara. Waingĩra kũrĩa Qatar wako, Dubai, Saudi Arabia, Seychelles, kũrĩa Ciaro ndakwĩra, Canada, Australia, na no tũkũingĩra nĩ tũkũingĩra. Na nĩ tũrahoya mũno Joy Millers, marekererie mwaka ũyũ. Tũgathi kũu kũrĩa mĩtu ĩyo ĩrĩ. Yes. Tukarugera kũu ngima. Any live on location. Tukarugera kũu mĩkorogo. Tukarugera kũu kaimati. Biti ngĩthira makambuni maya nĩ matongu. Mena indo. Magagĩreka kameme icio ingĩ magagĩtũnengera. Nĩ andũ marendia mĩtu. Ona magĩrwo. Tũnyihanyihie arũme aya ene. Kai nĩ mwĩhokeku. Singo matha ndĩrĩ mũnyaka. Oima. Yaubĩkaga gwacĩ baba njũru. Ati waguo kwĩ andũ matagĩra waubĩka makaumbũria hau. Yaubĩkĩra mũini nĩ baba njũru. Kai. Ketukiubeke kabagara. Alafu namenya rĩu ũrĩa gũthiaga. Nĩwe mũndũ nĩ mjanja kivyake. Tondũ tona naruta wĩra broker rĩ. Mũndũ akwe mjanja kivyake. Kwĩ mabroker makoragwo me on top. Na mathũkũmaga ĩ. Wĩra ũndũ kwenda atĩ mũndũ wĩna ngoro hũthũ. Tabo ingĩria ciana kũrĩa MKU. Nĩ ararĩkirie kwanja na arahĩtũka mũno. Edwin. Haya. Haya, what was the grade? Nyonia thimũ-inĩ. Ndinayo thimũ no nĩ arahĩtũkire. Arĩ na kĩ? Arĩ na B. Wow, congratulations. Yes. Wow, that's so good. Nĩ twathi gũkũ rĩu. Nĩ gũka gũkũ. That's nice. Wow, Baba Dwayne. God ndĩ mũũgĩ. Hakiri icio nĩ cinyina mũtheri. Aca nĩ ciakwa. Akogo nĩ ũkwenda nginya mũndũ kũrĩa hafithia MKU. Ni mũndũ ta marauga atĩ Joe ndama ti Joe nĩ a Joe. Andũ mũtaranyita. Na meze mwana ũraingĩra nake. Twere cukuru gũkũ. By the way nĩ agwĩka comfortably. Yes. Bachelors. Yes. Yes. Yeni.
yathie ke bachelor ici cia medical agagiturigitaga no miaka ni ragithie ne nyinge engineering economics hospitality school of nursing school of pure and applied sciences school of computing and for informatics. Let me tell you my friend, pale MKU ukaigera mena branch kodo na kodo tare uigera koria Thika mekuo mena branch goko Nairobi waigera koria gwetagwo Nakuru Eldoret Mombasa Meru Malindi Kericho Kisumu Kakamega Machakos nigere uginya mena rohoge rwa Mount Kigali University. Intake irathie na mbere no etume email apply@mku.ac.ke ajia kuhagira results sheku. What are you waiting for, sweetie? Na no igwa kuria ni kuriha kahora kwina help name it na ninge negwerete neo MKU negwerete neo the leading chartered university na no igagukora na hure namba ici cia thimo. Yes, namba ya thimo ya Mount Kenya University ni 0709 153 000 0709 153 000. Mount Kenya University. Todo akiuga ne ninde na bia icio ciothe cia kuri na client na thuria yari kana ni guoe kaneko kwa je ndigethura tukire ici turikara na karora njethera gwakwa okay guko twambite kugurirwo tambe tukara na kugurirwo kana wenda gwaku nie njethera gwakwa ucamanagie wira akioya ndama gutingihota marakunyitithania na maundu ma bata iroto njeru rhythm njeru na njira njeru ya kurikiriria amberia mwaka na kwambatira gikiro rehera mweri umwe umuthu wambatirio gikiro kiu kingi kinene mweri umwe tu kenera cartoons hari Baby TV Jim Jam na Boeing wirorere oge mwathi ona kana blockbusters thini wa Z Cinema na ST Movie Channels wirorere drama cia kuguceria thini wa ST Swahili Starlife TDC ST Sino Drama na Gangs of Manila thini wa ST Novela E ondukahe tukone maundu ma mwanya matangiciririo thini wa TCL na Hello Mr. Right thini wa Rembo TV hinya star 856# werohia subscription yaku omothe ofera thira tariki 15 January. Download Star Times app werorere show yaku njega we had ohothe. Star Times, enjoy digital life. Mimi nilikuwa nikinunua nyanya alafu shwa mama akawika ameshinda 50k school fees. Habari ndio hiyo. Save big, win big. Panga maisha yako. Open and save in your KCB Gold Savings account via the KCB app or by visiting any branch for a chance to win many prizes, including the grand prize of 500k MMF deposit or a 1-bedroom apartment. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Kameme kayukamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega kabit 92.3 FM Kameme kayo kamoinge Kameme kayo kamoinge. Right, a very good morning. Good morning. Are you ready for a Jorua Shati Jorua? Ni Jorua Shama Wado, right? No bero no egatwa beturie Kafagara. Mutu wagima wa Kafagara. Otiroge. Yes. Mutu ni Kafagara. Mutu mwega. Na to akoroti Kafagara ni mwevoko. Na koroti mwevoko ni Kafagara. Kuti mutu ungi vai. Avai mutu ni Kafagara. 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 Kangima. Ka chabasi. Ka goroe. Ka nguruwe. Ka ngoko. Ka mburi. Ka tosui. Ka ng'ombe. Ka toshao. Kafagara waigira kuria gwa prishama. Ucio ni animal feeds gathara. Ugure pellets ko cia toshao. Yes. Ugure kindu gigwitwo broiler starter scrubs. Kienyeji mash. Ugure pig finisher meal. Joy Max chick mash. Ugure daily meal. Joy Max layers. Ugure so and winner. Joy Max dairy meal. Chick mash. The high yield. Waigira kuria kwa wa maitha. Uigire quick mart. Thie hare shelf-ini ukore kwina mutu wa kilo 1 wa raha ngano, kwina mutu wa kilo 1 wa raha ugali, kwina mutu wa kilo 1 wa raha kilo 2 raha ngano, raha ugali. Muthie uguo kuringana na githimi giaku. Na ngikorwo no uraigwa riu by the way January yo ni mweri 12.
meni na tuciaragwo January tondu ona ni ndikaire by the way tinyu mwega na ni nguri aga sweet half a kilo yes half a kg na ndikito rukiria ati ni rige muno kukiria ati muno wega muno kaswiti ne kanuthu kilo kau ni ndirona ni gagwikwo baking anytime getha gagukuira keki yes it's this week please mark your date and Kigali Rwanda mark the date it's this Saturday the 17th Stacy agakoroka Ona wangoya. Ndenda riri wana mawakiri moka ri. Ndenda kuguthuka ngethe kibande. Tamaka mundu arenda ile kana ita wanu niwe wathire na kibande giakwa. Ndamaka. Kogo mathaa mothe wokera rucini. Raji, waine, when you're snacking, wewe na Bakerita Valentine cake house gathua, na rege marugaga keki, wewe na mukawa, wewe na kioski, wewe raruga shabashi haria varavaraine, wende shabashi, iria customer magushoka na mashoke, gura mutu wa Raha Premium, Super Extra, Original. Yes! Na original ni moja. Sisitiza original. Moja. Yes. Andu marethera ngano. Makagura kuri arimi. Matirari package. Mena ngano yao. Igathurimo. Ndiri na aflatoxins. Ikahitukio. Igatamba. Duka ciothe thiini wa Kenya. Gutire handu ngithi wetie kabagara ka ngano ka ngima ukose. Iko kwa kila duka. Tukisema Kafo na tuingi, tukisema Chandarana, Jamaa Supermarket, tukisema Naivas, tukisema tunaingia Eastmart, tunaingia pale Mwindi Mweusi, hata Mweupe, yote utapata kabagara. Hivyo ya NCBA reu ni mahuthitie mutaratara wa kuhingura account, na reu no hingure account imwe kwa imwe kugerera NCBA Now app. Kumenya makiria ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Mathaa ukamenyithio ni Peters Technical College. Nitra congratulate arutwo othe aria marekire form 4. Tukamera hongera. Mushiari tugakumenyithia twina career guidance guteithia murutwo guthura kothi ni tondu tukoragwo muhari wa mbere gutigirira ni ateithika gwaka muthingi murumu wa mathomo. Twina short courses ta nail technology, pastry and bakery, solar installation, ICDL, video production, plumbing na ingĩ nyingĩ. Tosherere Kampashito, Kiambu Peters Plaza, Lemuru, Kayole, Naikuru, Githurai 45, Thika, Roiro hakuhi na main stage. Hora thimo 0707 490 3